I teman basan W Kharshandi badi teman basan jong kabalang Presbyterian Sajsning ila klatno ah kakharlai tarik ubnai March arajar pawai. I teman basan DW Kharshandi ide ikurim jong ikong S pali kharjaren ila ino syadin ya ki laingut ki khun kumjuru ya ki pai runget kabalang Presbyterian Sajsning. Kajing lej ontep ya I kan long ha kakhatsan tarik mentau ubnai March arajar pawai ha ulum jingtep jong kabalang Presbyterian Sajsning ha kapor shibaje no phaisngi. Lengba jong kene ka khubor ki bahya ngasem ki pentip syabarok ki parlok parajor ki banajan bat kumjuru ki banajangai bakin sim ya kene ka khubor kum ka jing pentip ka Rumen Fitness Gym ka jika kilomet ka babiang tam hanungpo Riboy District ka badonru ya ki international equipments ki bakentuk ya ka sauna and steam bath shower lockers and functional area Kadonru yak fitness program, group classes, bodybuilding, strength and conditioning, kettlebell workout, crossfit, animal flow, HIIT, powerlifting, but QA. Kailat yapi hakador kababit. Nakabanta ki jingtip babnya phone che ki number nyo nriu saw iwe khandai not nriu nyo iwe not but nyo not iwe khandai pra not san iwe ar.